Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Мен бүгүн 27 июль 2021 жыл Ош шаарында Шейит Төбө строй материалдар базарында жатам. Строй материалдарды тартып көргөзөм. Наркыштарыбыз 9.000 сом, 10.000 сом, мыналар 10.500 сом. Железный эшиктер 10.500, 9.000. Булардан ичинде 10.000. 10.500. Булар канчадан болот? Мыналар 4.000, мыналар 4.300 сом. Канча бийиктиги? Полотно размери 2 метр болот, коробка менен 2,5 болот. 4.000 экен, булар. Бул канча? 3.300 сом экен. 7.500 сом. 4.800 сом. Ошо вагонда 4.000 канчадан дейм? метр квадраты 400 сомдон баштап 1200 сомго чейин. Жунасына сотна. Булар кандай? Мыналар 850 да. Булар тутаксыз. Квадрат метрі 850-дан. 5 тутак. 5 сучка. Булар краскалар барбы? Бар. Кандай чыбык дедиңиз? Мындай, Кандай? Российский, китайский, Индия и Узбекистан. Индияныкы дагы бар. Булар Индияны. Кайсы? Буларбы? Кайсылар? Булар Индияны. Метр квадраты канча? Метр квадраты 1,5 миңбе? Индия. Булар Индия, булар каяктыкы? Китайский бар, китайский 1300. Бул китайскилер? Жок. Булар ушу турушу сатылат. Ала китайский. Турушу канча? 9000 же. Түшүп беребиз. 9.000. Китай кайсы? Мына чоңдору 15.000 Кайсы буларбы? 15.000. Булар ушу турушу сатылат да. Анан булар российскилердики 1400 1,5 миллион ошо. Метр квадрат канча? 400. Ошо анан мыналардыкы да жазылган. Канча булар? Метр квадраты 2600, 2,5 миллион. Булар российскилер. Бар эле ушундай, Ошону ар кандай бир качат? Буларчы? Булардыкы 1400. Метр квадрат, да? Аналарчы? Мына кичинелерди, мына штугу 400 Россия, Италия. Бул каяктыкы бой? Турецкий. Турчаныкы? Да. Канча метри? 3,5 сом, 2200 сом. 3,5, 2200 сом. Ушула бойлор канча? 1800 сом. 1800 сом. Буларчы? 1800 сом. 1800 сомдан, 2200 сомдан. 2200 бе булар? Буларчы мына бойлор? 1700 сом. Кайсыла бойлор азыр новинка болуп атат? Заманбапа бойлор. Кайсы? Ушуларбы? Канча болот? 2200 сом. 2200 сом болоптур, новинка бойлор. Булар? Тоже 2200. Мына бойлор канча болот? Детский комната. 2,5 сомдан, 1600 сомдан. Буларчы? Кайсы? Була бойлор. 2000 сомдан же. Була бойлор канча болот атат?
1800 so'm. Bular da 1800. Bular da 1800. 1800. 2200 so'm. Bu 2200 ekan, bular 1800. Bular 2800 so'm. bu tuş qog'ozlar 1800 ekan. 3D boylar barmi? Alar zakaz var. Zakaz menen kelebe. Uşul boylar qancha uşul? 2000 so'm. 2000 so'm rulana. Rulanda 10 metrda. Bu boylarcha güldür. 3,5 3,5 ming so'm. so'm deydi. 3,5 so'm. Bular qancha? 1,5 so'm. 1,5 so'm. Kitaycha, Ukraina. Kitap. Bular обойный клейлер ба? Клей. Qancha? 150 so'm. 150. Bular boylar qancha oldu? 900 so'm. 900. Bular 2200 so'm. 2200. Sakura gülü menen 2200. Bular 1100. 1100 so'm. Şula boylar qancha? 850 so'm. 850. Bumajный ба? Супер моющийлер кайякта? Oshni narxi Bular ба? Кухонный бойлар qancha oldu? 500 so'm. 500 so'm. Ушулар qancha chiqadi turganda? 5 ming. 5 kvadrat metr 500 so'm. Bularda kухняныкы qancha? 1600. 1600. 1600 elmi da? 1100 so'm. 1100. 1100. 900 so'm. Super moyşya boylar. Şular boylar qancha? 1800 so'm. 1800 qayaqtiki bular? Rossiyada var. Rossiya. A boylar ko'rsatingchi? Super moyşya. Bo'ldi, ko'rinishlar. Şular a? Ko'rib Уголок 25'ten 50 so'mga chayin. Metr kvadrati 1000 so'm. Bunlar российские. Российский. Sen vannaga borgan? Var ece, neler var? Neler var? Qancha bular metr kvadrat? Bunlar только 550 метров квадратных. Как производство Узбекистан. Yaxshilayapsiz. 550 производство O'zbekiston. Bulardagi Узбекистан. Bu российский, bu parmesan. 1000 so'm. Radiatorlar. Radiator alüminium. Alyuminiy dom. Dumu endi bir avangarddan hozir Kugoda Castello var. Castello 700 var. Teplotachasi 1780 watt. 1750 watt. Endi o'shunday. Emnisi 8 yani. Endi. Buların 180 700 var. 180 700 so'm. Tamam, benim. Buniki da shunday. Bu kichkina klassik 500'de klassik 350 deydi. Bu alüminyum ve asıl avangarddan çok. Bu avangardda dondurma bo'ladi. Klassik. Trubalar qancha? Razmerine qarab 25 litrasi var. 25'te issiq suvi 75, az qalorlari 45 ta. Metri Metr. 25'ten 75 so'mga chayin ekan da. 5, 75. 75. Metri. Türkiye O'zbekiston совместный. Ha, O'zbekiston. Evet ya. 30 so'mdan qancha? Sondan 150 ga 200 so'm ochayım. 30 so'm, 150, 200 so'mga chayin ekan. Штугы 80 so'm ekan bulardan. MDF yo'q bu. Smesitelder. 1100'den başlar verece 6,5 geçeyim var. Rakinde var 1700 sondan başlar. Duşlar ki duşlar. Duşlar 2500'den başlar. Öyle gidiyor. Bularcha. 2000'likler qaysi smesitel? 2000 sonluklar mı ne? Bunlarlar var bunlar. Rakinde 3,5 son. Tumbay bunlar var. 3,5 son. Bunlar 4,5 son. Zerkala qancha? Zerkalalar Artur'dusu var. Bunlar 2500 son, 2800 son, 2900 son gider. Bular qancha? Miktarları 2800'den başlayıp 8,5 geçeyim var.
Производство Россия, Türkmenistan, Kitay. Qanchadan boshlab dediniz? 3800 so'mdan boshlab 8,5 minggacha. Sınıfı rakam sınıflar 550 so'mdan boshlanib 3000gacha ketadi. Sınıf var, latin var. Latuni. Qanday? Mana bunday ochiladi bunday. Qancha so'm ekan? Ular 700 so'm qilib beradi, bu turgan bas. Bular qancha dushqa? Şu 1800 so'mdan boshlab o'rib ketadi. Bitashqa qancha? Bitishqalar 4200 so'm. 4200. Golotlar, artubusu var alarda. Alar 550 so'mdan boshlab 2,5 minggacha var alar. Yemirgishlar. Yemirgishlarimiz 150 so'mdan boshlanadi. Qanchagacha? 850 kungacha var. Kachchasına qarab o'zgaradi bu aqchasi. Lesnisi 2,5 mingdan beri. Buni açıklar. Qani? Lesnitsa 2,5 milyon boşta. qanchagacha endi 2,5dan? 4 minggacha. Namsi var, andan nele büyük. 270 büyüklükte mi? 2,5 büyüklükte de. 4 minggacha endi 2,5dan. Ne diye ataladi? Fasadka, mineralный крошка. Mineralniy kрошка qancha so'm bo'lar? Ular metr kvadrat 25 kilogramda bulut. 2,5 mingdan 2,5 minglikti var. 2700 so'mlik var da. Suretleri bular, ha? Bu jitki travertin başka nerse. Bayram istep. Travertin qancha? Travertinler bu firma 1100 so'mdan 25 kilogram 10 metr kvadratga jetadi. Daha bir firmamız var, Silkot diye. Alar 1,5 ming so'm. Qanchadan boshlanadi? 17 milyon. 17 mingdan 22.500 gacha. 22.500gacha endi o'sha kabinalar. So'm dekorativniy kraska. Dekorativniy kraska. Ular 3 kilosu 3,5 milyon. 1 kilogrammi 3-4 metr kvadratga jetadi. So'mi qancha? Aqchasi. 1 kilosu 1200. 1 kilosi 1 ming. 200 so'm dekorativniy kraska. Voda emulsionkalar. Ya travertin. Travertin qancha? Travertinler 1000 so'm. Voda kraskalar qancha? Kraskalar har qanday bor. 1000 so'mdan, 2200 so'mdan, 1,5 minglik. Qanday? Sapati qanday? Patlıcan şu Turetski'den. Voda emulsionka qancha? 3,5 milyon ödedim sonra. 25 kilo. 3,5 ming. Qaysilar? Tepedeler küçükler için. Kuchnya hali bular? Maşlar. Любой yerine kısa bo'laveradi devor diyeceğim. Maşlarda mende tortsangiz bo'laveradi. Qancha bahsi balarni aytsa? Kovası 220 so'mdan cho'nglari. 220 so'm. Kichiklari bor ekan. 160 so'mdan kichiklari, 20'liklar ekan. Bardig'i. Bular polmo'shlar, kichiklari. Tepadagi yaxshilari 220 so'mdan super mo'shlar ekan. Bular qancha? Endi tusi ko'p ekan. Bular 160 so'm ekan. 260 so'm. Makagon, yazdik endi. Shularcha? Endi devoldiki bardig'i bir xil ketaveradi, ha. Rasvetka только boshqa. Har xil bunday rasvetkalar. 220 so'm dedingiz, ha? 220 so'm tepada. Bir danasi. Donasi ekan. Bir danasi 220 so'm ekan. Экологичный бар, экологичный. Экологичный. Tozasi bormi? Tozasi işte. Var mı? Ha, tozasi ekan. Görüntüsü orqasi jag'ach. Bemalol yajab qo'yasiz. Zishishi mashlar. Bular 200 so'mdan necha bular? 200. Çay dediniz 10 ming, ha? Bundan sonra 2 ming, bundan sonra Sarıtaş'tan da. Ariston'da qancha oldu? İstanbul kaça bitti? 80, 50. 6.000 so'm, 6.500 so'm, 6.900, 7.500. Bas ko'tarildi. Smesitelder qancha? 750 so'm boshlab Qanchagacha? Bunlar 2,5 minggacha. Vannalar qancha bo'ldi? 6.000, 6,5 6 ming, 6,5 ming vannalar.
Bunalar kanalizatsiya turib, bunalar vodoprovod. Qancha shular metri? Qanchalik razmerda keladi? Bu razmeri bor bizning. Bunalar 70 so'mdan, shunlar 120 so'mdan. Kanalizatsiya vodoprovodnilar 45 so'm, 55 so'm, 85 so'm, 95 so'm bitadi. Razmeri so'mga qarab. Plastik 1 metr kvadrat 280 so'mdek plastik. To'rt ejanlarga. Sizga patolog ham nega kerak? Patologda. Patolog bo'lsa nimalar kerak? Bular bo'lsa stenovada qimmatroq. Bular mana 4 metr 210 so'm bir kvadrat. Patolog degan. Nimalarda? 4 metr kvadrati? 4 metr bo'lib, uzuni. Endi 25 so'm. 1 metr kvadrat bo'lib qo'shib. 210 so'm. 210 so'm shu. O'shanda 3 metrliklari ham bor, 180 so'm. MDF var. Qancha bo'ladi? MDF 220 so'm, mo'shi prostorada 190 so'm. Bularda shunday? Ya bular stenovый plastik 260 so'm. 270 so'm. 4 metri 284 metr, 3 metr 240 so'm. Endi 25 bo'ladi plastiklar barlar. Bunalar 70 so'mdan bardir, 3 metr bo'ladi. 3 metr 70 so'mdan saydentdan ichki burchak plyus bardig'i bor. Neler bor? Laminatlar pol. Metr kvadrati 440 so'mdan 800 so'mgacha. Bular qancha mana? Bunalar qancha edi? 500 so'mdan esa 500 so'm metr kvadrat. 500 so'm. Bular qancha? Bular 570 so'm, 580 ga. 570, 580. 470 so'mdan esa. Bunalar ya? Ha. Bular üstü. Ulardan hozircha laminat hozircha o'zi. Shular qancha bo'ladi? 520 so'mdan esa ertaga bo'ladi. Bu skratimizni hamma. Bular Подложкалар 600 so'm pastasi. Подложка, гармошка. Qanchadan? 600 pastasi. O'nja Pul ustida ishga to'g'rilab olib qo'yaman. Bir problem.